জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবত সেই জগতর নাথ জগন্নাথ সেই কালিয়া শান্ত সেই ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ଯାହାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଗରା ସୁନାର ଜଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯେହେତୁ ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ ମୌଡ଼ମଣି ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ছোট আকারে যে দুইটি যে ছরକୁ নয়ন ରହିଛି ଚକା ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ନେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତଟି ସଙ୍ଗୀତଟି ପରିବେଶ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ଚିତ୍ର ବାବୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। हेलो मोर सुधी दर्शक गीत विषय किसी जाणिकी न जाणी मुझे तेणु मु गोटे गीत किंतु मु आसली कौटी जीवी कौटी रही कौटी से कथा एपर्यंत मुझे तेणु किंतु मत आणला किए से कथा कहूँ भजमन गुरु नाम हेरन कर भजमन गुरु नाम हेरन कर किंतु आनी जे गुरु गुरु আজি कृष्ण गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु सबुठू बड़ गुरु किए बापा माँ तेणु भज मन गुरु नाम हेरन कर भज मन गुरु नाम हेरन कर हेरे पुड़िब दिन बुबाउला हेरे पुड़िब दिन बुबाउला थकाब स्वच्छ हरि नाम को धरा भज मन गुरु नाम हेरन कर।